lepas warikin Israel, haleluya. Sendawari raya Paskah, haleluya. Go keke Tuhan Yesus, haleluya. Alu kuasa najine, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kata luka kematen, haleluya. Menangkap kegeluhane, haleluya. Kencang go keke Tuhane, haleluya. Geluh ia rasa lahap, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakanlah bujurman Tuhan, Sabah mehulikal ia. Ninalah kalak Israel, kekelengan tetap rasa lalah. Ninalah imam-imam di bata, kekelengan tetap rasa lalah. Ninalah sinembah man Tuhan, kekelengan tetap rasa lalah. Katakanlah bujurman Tuhan, Sabah mehulikal ia. Alumu sangat iserang na aku jana menam talu, tapi Tuhan sinampati aku. Tuhan erbahan aku megegeh dengan pagu. Ia si engkau mulahi aku, bagikan sura-sura kemenangan ibas kemah bangsa di batanari. Kuasa Tuhan ergegeh ibas peperangan. Katakanlah bujurman Tuhan, Sabah mehulikal ia. Batu si iambekkan tukang eme jadi batu palasi leban cilang. Eme peraten Tuhan, tuh makalak rejin siakap ngidasa. Endawari kemenangan Tuhan, marilah sirayakan alu meriah ukur. Katakanlah bujurman Tuhan, Sabah mehulikal ia. Alleluia, alleluia, alleluia. Perbahan idan duaku maka kam tek Thomas nina Tuhan. Malam tuhu ate kalak si tekman bangku, amin na pelaku idana. Alleluia, alleluia, alleluia.
tek gia la ngidah. Kala si bagenda me situhu malam ateina nina Jesus. Bas Injil Yohanes 20 ayat 10 siwah seh ku 30 sada sini bagikan kita ibas wari minggu pasca si peduakan enda iturikan karena uga benar-benarna ajar-ajar Yesus tek. Maka Yesus si edeng ngatanemkan matei tapi tetap deher ia raskala ekri. Dalit perbalina sitik ras kala si nginget-nginget entah temanna entah keluargana singgo mate tapi tetap dengar ia jadi bagian bas kegeluhan entah umpamana skala kempu silalap akap nan deher ras bulangna gianggo mate bulangna tapi lit kangenda pelain ras Yesus adi bulang dai tadi ngeibas kuburan tapi adi Yesus lanai ibas kuburan nggo kosong. Tuhu-tuhu igejapkan ajar-ajar enda keriahan ukur. Tapi remeriah ukur ras Yesus labo sekadar enda rati tedeh nginget-nginget sekala singgolanai ijei ajar-ajar igejap kena enda keriahan ukur si luar biasa ya. Igejapkan ajar-ajar enda maka ia krina nggo jadi bagin Yesus si keke labo Yesus enda tetap bagin ajar-ajar lah ajar-ajar enda nggo jadi bagin Yesus si keke. Maka ibas Injil sini begikan kita bas warisi sendah icidahkan Yesus bana tupung ajar-ajar kebiaran pulung bas sada rumah perbahan kala jauh di pe segat ngatena nandangi ajar-ajar indah. Tapi Yesus incidahkan bana indah lakrina bahan si kala ngidasa maka melalakal ngenda ajar-ajar si deiban si tek si atena min ya, merhat kaliang ngidah Yesus si keke enda bali min ras ajar-ajar si ngidah enda tena sikel ukur enda mezilai pel muhuli tapi Yesus pelabu banci si paksa gelah min ia min cidahkan menbangku min kam Yesus ni lah sura-sura natap Yesus enda pasti labo guna ya keriahan dirinta saja jine lang labu guna kepentingan ta belah mibagak lang bagai lang dengkakan domin sada turi-turin ninda dari na guru oh anak-anak sopede ngasih benakan pelajaran ta ya ateku si tandaan min kita lebih sada persada ya woi pa minagu anak-anak inda. Jadi benakan kam lebih isi gelar ndu janah kai hobi ndu nak reh nina murid enda gelarku si oki pak hobiku natap pelangi oh nina guru enda jile hobi ndu mencile kam si kundul i kemuhna oh aku gelarku wasis pak hobiku pe natap pelangi seriari memang bagai kinadir kandu hari nina guru enda iya jadi terus ndagen aku ya gelarku aris pak hobiku
natap pelangi pak. Kerina kena dilaki seri hobi kayak nari. Oh hadi bagai sekali lebih kempak si diburu lebih ya. Kamu anakku si mujile. Isi gelar tu, janah kada ge hobi tu. Gelarku pelangi pak. Hobiku pakai rok mini pak. Indah natap pelangi guna manbana. Kita si tatap si ida atita Yesus si keke enda guna kepentingan isai, guna kepentingan Yesus jinai. Kami kepentingan Yesus jinai ije, gelahna kita tek, maka Yesus itu hupayo Mesias ka. Bapa nandai turang rasenina kekelengan. Mari mulihkan sinen kempak Injil dai. Thomas si labotek tupung ikatakan teman-teman nanggo idah kami Yesus ne sebab laya ikut pulung sangareh Yesus jine lungna tek nangdangi Tuhan kenca idahna Yesus icidahkan Yesus bana kempak Thomas Ainda aku Thomas. Cuk-cuk kendagai tandu kubas ugah-ugah kuenda. Ula naik kam la tek lah kam. Maka Thomas labo yang git juk-juk kan jari-jari na kubas jana encikep ugah Yesus ainda. Ngidah sasaja pe nggobias. Maka nina tek ia. Oh Tuhanku ras di batangku. Ngidah Yesus enda ertina ngidah di bata si meganjangna si nuruh Yesus kudoni enda. Maka mari si pegermet kenkel kainina Yesus kempak Thomas belas-belasna. Perbahan idah ndu aku maka kam tek ketuahan mekalak si tek gialah idah na aku. Maka tujuan krina si terjadi ibas Yesus enda sada kelengen cakai gelah na tek kalak maka Yesus enda kap Mesias lalit si daiban anak di bawah. Kita petek nangdangi Yesus gialah si idah alumatanta tapi alumata kini tekenta si ida endang si pemenakal si idah me Yesus perbahan kita tek leben maka banci si idah Yesus kala si tek ngalaukan belas-belas Yesus luah Yesus damai ras kamina ras ialo kena kapai sempul-sempul kesah guna ngalaukan kegeluhan si baru lakone karisti si badia eindame ingan janah paksa guna makaikan mata pusuhta natap Tuhan ras ibadah. Maka ibas Yesus kita krina enda jadi anak-anak di bata, anak-anak silalap ngasamkan di bata saja ngencai ibas gelukta, ras krina perjuangan ta perbebenta. Memang lengabusi idah, uguang enda krina pepagin kegeluhan ta. Tapi ibas Tuhan, banci si gejapkan, ras banci pagi seh kita kuji. Maka begikanlah min sada turi-turin enda. Sekala pernandain mamang kelateina ngidah PR matematika anak na sebab engkai kelas sada SD dengar. Sada tambah sada
Jawabna Yesus. 2 tambah 2 Yesus. 4 tambah 4 Yesus. Bagai seterusnya 5 tambah 5 Yesus. Mari mendebe nakku nih si ngajari kam bagai indah nih. Uga maka krina jawab PR matematika dina Yesus krina nak jawab anakku. Reh nina anak ninda. Maka mengenandai ngajari aku. Yesus kap jawab krina persoalan itu. Oh, bagai hari. Maka dibata Tuhan saja ngenca gegeh. Sebab memang Yesus ngenca gegeh. Tapi uga carana jadikan Tuhan saja ngenca gegeh sekala pengkar lawas kusada losmen kundul iya i deher sekala jelma singgol leben kundul ije baginda nina. Aku gua kelpe labu bansi ikutku kerja-kerja sultanah dai perban nahengku baginda dah laban sirdalan pengkar-pengkar kalak si bas samping neni na baginda ngalo angkat na takalna. Aku pedah kam senina itenahkan dengan aku ku kerja-kerja sultan indah. Tapi remenggah dengan kam senina. Kam bansi kalah pengkar-pengkar. Aku enda pentang sitik pela bansi nidah dalan. Lit sekala nari sing megi-megi cakap kala keinda nina baginda mereka semangat tempat dia. Tapi adi tuhu-tuhu isa dari keina. Keina duana lit kengasupen keina duana si banci si sampat-sampatan. Gelah seh kam duana kutujundu ku kerja-kerja sultanai. Si pentang bancir dalin. Ngowah si pengkar. Maka pakai indulah nahe si pentang janah pakailah mata si pengkar gelah bahan si kenar dalin. Kita pekrina bapa nande turang rasenina. Lit kengasupan si megegeh si galang ibas kita gelah na seh kita pubas kegeluhan si malam ateta. Uga dalina si sampat-sampatan kita si tumpak-tumpakan kita. Damai ras keselamatan enda dahin ras-ras kap enda labo dahin skala-skala. Selamat Paskah, Pace Ebena. Dibatasi mada kuasa masu-masu kamprina, Bapa, ras anak, ras kesah si badia. Amin.